Rĩrĩa aciari aingĩ makoretwo na ũritũ wa gũtwara ciana thukuru rĩrĩa cirambĩrĩria mũtũrĩre mwerũ wa gĩthomo gĩa cekondarĩ, ũhoro nĩ mũgarũ mwena wa Isiolo ya Kĩanda thutha wa mũmbunge Mohammed Tubi kũrĩhĩra arutwo othe arĩa maraingĩra cekondarĩ bithi yao na kĩgĩna kĩa NGCDF. Wale form 1 ambayo wanaingia saa hii mpaka form 4 wale wako ndani shule 8 secondary school ya Isiolo South 8 yote, hakuna shilingi moja ile ambayo mzazi anatakiwa alipe akiwa day school, mtoto wako akiwa boarding school. Hiyo mambo mimi na principals ndio tunaulizana, sio nyinyi na principals mara ngine. Tubi augite ati ikinya rĩrĩ rĩkinyanĩirio nĩ ũtaũku ũrĩa aciari mathingithĩirio mĩtũrĩre yao nĩ ng'aragu ĩrĩa ĩgũmĩire icigo nyingĩ cia rũgongo rwa bũrũri na mahiũ marĩa aingĩ marehokaga nĩ marĩkĩtie gũkua. Rĩu aciari matigĩtwo na mũrigo o wa gwethera arutwo gĩa kũrĩa. Nikasema wacha badala kujaza form kila mwanafunzi aingie kutafuta form. Mimi nasema hakuna haja ya form ya mwananchi ama baba na mama wanatafuta form. Nikaona afadhali nichukue register ya shule kutoka form 1 mpaka form 4 bursaries hiyo, mimi kama mjumbe kutoka kwa pesa ya CDF walipwe, mtu alipwe. Na hakuna haja ya kupeleka watoto katika wilaya zingine na tukiwa na walimu wale ambao umeona hapa na walimu wao. Kwa hivyo tunataka pesa yetu yote ifanye kazi katika wilaya hii. Itafanya aje kama wewe unachukua mtoto wako unapeleka mahali pengine, na tukiwa na kama ni national school unataka kupeleka, tuko national school. Kama ni extra county school unataka kupeleka, hii wilaya iko na extra county. If you want to take it to county, hii wilaya na county. Kama unataka day school, iko na day school. Sasa kwa nini unapeleka mtoto mahali kwingine ambapo unaacha hapa, na wakati unaenda huko siku ya kwanza unalipa fee yote? Aciari merĩtwo atĩ matirĩ na kĩgwatio gĩa kwaga gũtwara ciana thukuru. Ũrũgamĩrĩri wa gĩthomo mwena ũyũ ũkiuga atĩ ũyũ nĩ mweke mwega wa gũtigĩrĩra atĩ arutwo othe arĩa maratirihire gĩthomo kĩa mũthingi nĩ matonya cekondarĩ. Naomba wazazi wa Garbatula sub county wajitahidi wapeleke watoto yao shule, na kupeleka watoto shule na wachukue jukumu ya kwamba hata kama wamepata hiyo scholarship, watoto ni lazima wasome. Tunataka 100% transition. Ndio mheshimiwa amekuja. Wote wale ambao wako nyumbani, hata tukikuta mmoja nyumbani, maana ndisi najua hataki kusikia mtoto hata mmoja akiwa nyumbani na mimi, tutaenda kwa nyumba 10 tuone ya kwamba wote wameingia secondary school yetu. Ile biashara kubwa ambayo mtu anatakana usaidiane ni masomo ya watoto. Akasi nini? Ukiwa na mtoto umesomesha, umeingiza masomo kwa akili, hiyo akili ndio inakuwa ng'ombe yako siku za usoni, hiyo itakuwa mbuzi yako siku za usoni, hiyo inatakuwa ngamia yako siku ya usoni. Akasi nini? Ũhoro nĩ mũgarũ kaunti-inĩ iria cirĩ na ũingĩ wa arutwo kũrĩa ambunge maraheana basarĩ citakĩrĩte makĩria ma ciringi 5,000 nĩguo cigane andũ aingĩ ta ũrĩa kwahotekeka. Ũingĩ ũyũ nĩguo tũmĩte ambunge atatũ magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Juja George Koiburi matabania mũbango wa gũtambũra icigo cia ũmbunge iria cirĩ andũ aingĩ nĩguo ciongagĩrĩrwo kĩgĩna kĩa NGCDF gũkinyanĩria mĩtaratara ĩtiganĩte ta ũheani wa basarĩ na ũhũthũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.